3 yıldan beri ülke siyasi kriziste. Krizistin başlalışı Atambayev, Jeenbek iki dostun avval çatak. Üç yıldan beri ülke siyasi kriziste. Krizistin başlalışı Atambayev, Jeenbek iki dostun Kırgızstan'da almak salmak, очередь taşıp başkarabız degeninden gelip çıkkan. Alem bugünkü iki dost Kırgızstan'da jarışıp, talaşıp başkarıp жатат. Alar dağın krizisten mындай başkaruunun ыкмасы krizisten çıgaruunun orдуна өлкөнү андан ары кризиске салганы турат. Ким аны айтып атат? Ушакпы? Ja siyasi spekulatsiya. Жоқ. Бұл тарихи факторға, социологиялық иліктеулерге негізделген тиянақ. Бирок акыркы 3-4 айда кескин түрдө наразы болгондор көтөрүлүп 10%, 34%-ке көтөрүлдү. Алдыда да шайлоолор тыргандыгын, шайлоодо эски ыкмалар колдонулуп, өткөндө бийлик партиясында жүргөндөр шапкаларын алмаштырып, жаңы партиялар бийлик партияларына кирип, шайлоо начар өтсө, туура эмес өтсө, эгерде бизди оор кыш күтүп тургандыгын эске алсак, финансылык кризисти эске алсак, башкаруу системасындагы кризисти эске алсак, жазда наразылар 60-70-те тээп көтөрүлүп калат. Өлкөдө 4-жолу революция болуу коркунучу пайда болот.